Dunia yote hakuna mtu mwenye aliona sura ya Mungu isipokuwa Ibrahim peke yake. Ibrahim peke yake. Sara akiwa pale ndani ya hema aliona wazee watatu wenye walikuwa wanaongea na mzee wake, lakini hakutambua ni Mungu na malaika. Hakutambua. Hata wakati alipokuwa anaambiwa siku itafika kama hii na utakuwa na mtoto, Sara akacheka kwa sababu hakujua ni Mungu. Hakujua ni Mungu anamtambiria. Yeye alicheka akiwa pale hemani. Angejua ni Mungu angekuja bio. Angekuja bio. Piga magoti pale, anyenyekee sana kwa sababu ni Mungu amenena, na angeamini kabisa kulingana Mungu aliumba hii dunia akiwa peke yake na viliomo akaumba. Na kuna jambo moja muhimu sana ambaye watu wengi hawajui. Hawajui, watu wengi hawajui. Mnajua Mungu akichukua upepo, wanyama, watu, hakuna mwenye aweza salia. Wote watakufa. Wote watakufa. Yaani Mungu anapenda mpaka wachawi. Anapenda mpaka shetani. Mungu anapenda mpaka shetani. Shetani anajua Mungu. Shetani anajua mpaka kwa kina Mungu ni wapi. Anajua. Shetani anajua mpaka malaika wote wa Mungu. Shetani anajua hesabu yenye iko huko juu. Shetani. Na ndio maana huko duniani ana confuse watu na pesa. Ukiwa milionea wewe, watu watakutambua. Ukiwa bilionea, watu watakutambua. Ukiwa hivi, watu watakutambua. Watu wanasahau ati mwenye alianza hizo pesa alikuwa tu mwanadamu wa huu ulimwengu. Yeye ndiye alianza na mambo ya pesa. Shetani anapeleka watu hivi, anapeleka watu hivi. Juu anajua biguni, anajua Mungu. Mungu mwenyewe anamjua na anajua upepo ikishikwa. Shetani hawezi shika upepo watu wote wakufe, hawezi. Hajapewa hiyo nguvu ya kushika upepo. Nguvu yenye amepewa ni ya kuua. Yaweza ua. Shetani haweza fanya vishanga baya sana. Lakini kushika upepo hivi watu wakufe wote hawezi. Lakini siri zote za Mungu anasijua. Na anajua mambo yenye tumeandaliwa na Mungu.